Drago nam je da smo ovaj projekt uspjeli izrealizirati. Radar je na Vrhu Goli, on je operativan, doprinio je kvaliteti podataka prije svega olujnih procesa u atmosferi, olujnih kiša, što je izuzetno bitno. Mi smo turistička zemlja i s ovim podacima dobivamo jednu dodanu vrijednost i kvalitetu naših podataka i usluga. This is also this kind of safety services, they are important for tourism, and the tourists have to feel safe here, and these investments in the infrastructures and radars, that's very important also from that perspective. It will have a really big impact on the meteorological services that are provided, particularly improving the way that severe weather is monitored and forecast, that sort of severe weather that can really badly affect people's lives, damage property. So this is a really important development. The weather is a global matter, and we all use in complementarity the observations from the different countries so that we can see the weather coming from different countries across Croatia and across the other countries as well, which is very important. Jedan od 3 radara na hrvatskom Jadranu desi upravo na području grada Labina, na području Istre, i da na taj način pomognemo i našim poljoprivrednicima i našim gospodarstvenicima, našem turizmu, svim onima kojima je točna prognoza vrlo bitna za održavanje svih njihovih aktivnosti. Mislim da sada dolazimo u fazu benefita, a to su, vjerujem, točne prognoze, aktualni meteorološki podaci, i nadam se da će suradnja grada Labina sa Državnim hidrometeorološkim zavodom i dalje biti tako dobra i kvalitetna.